Labadiena, mano vardas Tuzumplais ir šiandien mes žaisim Five Nights at Candy's, a.k.a. FNAF. Remastered. Ja, tai nekalbame nieko, tiesiog tiesiai į žaidimą važiuojam. Candy burgers and fries. Family restaurant looking for security guard on the night shift 12 a.m. to 6 a.m. Oh my god, man iš cameras. Nieko nespėjau perskaityti. Perskaitysiu, kai pažiūrėsiu savo šitą įrašą. Tai... Okay. Kas čia dabar? Aš net nieko negaliu matyti. Kodėl aš negaliu ant kamerą? Gerai. Now, our lights are always off during the night, obviously, because it'd be a waste of power to leave them on all night. So to actually see something on the cameras, you can activate the camera system's night vision mode. You activate night vision by clicking on the button of whatever camera you're currently viewing. So for example, say you want to see what's on camera 1. You bring up the camera panel, you click on the button that says Cam 01, and then to use night vision, you click on Cam 01 again. Once night vision is activated, you click on any of the other cameras and view them with night vision as well. And you turn it off the same way you turn it on. Now, night vision takes more power than regular vision, so make sure you use it sparingly. Your first priority as a security guard here is to keep an eye on the animatronics. Those are really expensive machines, and we do not want them stolen. And you keep an eye on them through the cameras. We have quite a few animatronics here at Candy's. Okay. There's of course the cats Candy and Cindy. There's Chester the chimpanzee. Chimpanzee? Just lots, I tell you. Okay. So, you also have 3 security doors in your office, each of which can be closed by pressing the door button by each door. These are here in case you're in some sort of danger, but personally I just use them to shut myself off. But don't let me be on that one. You need to remember that closing these doors takes power, and the longer they're closed, the more power they drain. Now, I know that sounds kind of backwards, but trust me on that one. I think it's something about the doors having an automatic fail-safe feature in case the power gets cut off, you know, so they open up if there's no more power. All I know for sure is that they do use more and more power the longer they're closed, so you don't want to keep them closed for too long at a time. Now, the reason I keep mentioning the power is because the restaurant uses a backup power generator at night, which only has a certain amount of juice in it. So anything from viewing the cameras to using the security doors takes power. You can see how much power you have left on the computer on the desk in front of you. Try not to run out of power. If you do, though, you won't be stuck in the office since the doors will always open up anyway. Oh, and one last thing. The animatronics aren't completely turned off at night, so they might start walking around a bit. Oh no. But just be careful not to let any of them into the office, because we have stuff in there we don't want damaged or anything. So don't bother with the ticket booth door. They won't attempt to get in through there. Candy? Yeah, Candy. Hear from me again on your next shift. Have a good night. Okay. Ačiū. Cindy vis dar čia. Jis dar čia. Aš manau, kad Cindy ir Candy tik tai šiandien naktį kaip pajudės. Okay. Jis ten. Ir dar tikiuosi, kad gerų dovanų. Dabar tu jau 3 naktį. Ir nieko mes nedarom. Oi, 3 naktį. 3 valandai. Arba minutė. Jis tikriausiai 3, ne. Grįžo, ne. 9, tai ne visada pagal skaičius juda, pamačiau. Tai jis čia
7-6. Gerai. Aš manau, kad Cindy iš vis šiandien neįdės. Ei, tu. Oh. Jis dabar čia. Kartais tiesiog gali žinot, neįsijungdamas tų, bet kartais reikia. Gal reikės. Kartais gali nešvis, ne. Dabar Cindy jau. O ne, kur Cindy? Kur Cindy? Kur Cindy? O, okei. O ne. O ne! Okei. Tai kur dabar jie vis dar ten? Gerai. Gal ir sunkiau negu galvoju. Tai kai iš toj kameroj tas, kaip ten tas, Candys, tai jis, ar saldainis, jis ir jeigu šeštoj, tai jis jau prie durų. Tai manau, jeigu 4 kameroj, tai manau, kad jau prie durų. Kažkas panašiai, nežinau. O. Aš spėsiu. O kodėl Chesteris čia? Jis juda šitą naktį? Jau 5 valanda. Ką? Kodėl Chesteris čia? Aš nežinau, ką daryti. Chesteris. O. Jo, ir dar. Kas čia dabar? Loading feed. Kas čia? Atrodo, kaip mėsą čia gamina. O kas tu? Hello, Foodie. Dabar Cheez-Its? Na. Ką daryt? O, jinai judėjo, gal, nu? Jesus. O ne, aš užsidegsiu akis. Oh my god! Hello, Foodie. Jau mano Cheez-Its? O ne, aš užsidengsiu savo akis. Kažkaip. Nežinau, kas ten buvo. Tai. Ja, aš dar, kad kažką daryčiau, aš pabandyčiau vieną dalyką. Kas jeigu aš visose kamerose įjungsiu šitus dalykus? Oh. Tai kai vienoj kameroj įjungas. I don't have one message. Burgeris. Kaip greit. Oh, jie turi tokius dalykus. Wow, aš viską žinau. Nu bent jau niekas manęs negali pagauti. Nekauju. Išeis greitai. Manau. Aš tik tais kokią 1 minutę tik tais išgyvensiu. Ejo, Foodie, mano Cheez-Its. O, ne.
Jie jau juda. Hold on. Wait a minute. Aš noriu ją pažiūrėti, kas bus, jeigu aš atidarysiu. Ta. Hey, yo, Footy. Cheese it. Daugiau negu minutę. Kaip minutė ir 4 sekundžių. Nes kažką panašiai. Kur jie dabar? Oh, jinai buvo mano duryse. Hello, Jesus. Gerai. Tai kol mes čia laukiam, aš noriu, oh my god, padaryti tokį, greičiau užges, tokį, oh my god, reviewsą, kur, ne, nu, planuosiu, kai tą sausio 8 dieną, tikriausiai, oh my god, aš planuosiu, kad, oh my god, nu, ne, padarysiu reviewsą, tokį, nu, ten Fazbear Fries nuo 1 iki 3 grafik novelių dienos, nu, padarysiu reviewsą ten, kaip geri ir dar kažkokios žaidimų. Ne. Tik aš nežinau, kaip čia facecamą daryti, nu, kažkaip ne. Nežinau, kaip daryti. Tai, ja. Tai šiam video bus viskas ir kitą dieną, nu nežinau, kada norėsiu, jeigu šitas daug surinks peržiūrų, tai tada dar darysiu vieną. Ir taip, žinot, nu pas, tai, ja. Kuo daugiau peržiūrų, tuo daugiau, tai, jo, viso gero ir subscribinkit.